take milenti dial wi mona me kejan kel karwade me dier kot keje kie roma longra itekade ano de kona lat dere lat kede lat nugdu kana nugdu ka society ajana gor konela menogran shi gora moder we kamijak dendo mi gorin je no ti dial bige ben keje gor je no broad rieng bitike kwak dial tenejen nyur kalar gene jeka na mo shi jan duop konyal jana diere kene tin kon tin chak shirka mande kan dier keje mi gwe jano jin beryang ka doru chuche gwe jano ba liak ne ji ka tin gor kon te keje shi goro de ga mo gade kan jak gor je kan biga telmite ka ba ko bana lim kan je ati karek ladi jeno chaji bless konyal ejena kan ka bless ka jano kan ngwa ka you are looting the little thing they have kaneka ka shud konyal do you think ano shi konyal che bidwech wala gweje no konyal nane kaje no konyal chenan konyal ja gonte tendial ta konten muraja man tamate kelka gwada titina mling jetena te kelka je men gwa long de konalat no kabne kon kana dialati de daka na painte telemalut kana the diality lain no ko all of them mele de je gwa idil je no mele de mo mejek nok dam mor ka nok ni mor no mo gwa jeka no gur ka nok mor ko be mo gwa bejek do no rami mo mishi luksha no ano bedi jek bakalat ram lodo ko de palmadan lede lodo ko de palmadan lede mi take ne to gor ka ja ko right now te ne to modong kana example chana kan ram yong kwang mi shi lugo no kwang jeka show mat be ji yar ka benetin kontin te ke jikel be ka yar ko bi kor bi ka tok ke jin gat ko ke ji dwar bi ka chuch ko chiro kam kwang la gwan kwang la gaga kala te ne kwai support ba ji no ngum nang tin der kule tel duor ma nang tin de ka jano yerane ne tin konti la ji dwar gwan kwang la gwa kara da din mi shikande kel by the way munu dorien gwa da dana tin gwa da yong kwang mini gorbe mitien kel la telerek nere kono wacho jimo jike nere kola jidwara menu webe gwada dana tra motete bilo de bikulo jiklo de men gwa mu gwano deran dera ma ka kwang mu gwano dera mo dera continue ko jino bi ngaje na mo jega konte garam mo me yon kwang mutin kel bi jere bikulo ngach med mi yon kwang ci jere she bangach randu arun poinde mendana metka kwa ajin bi jere bi ngaichenon mladi jeno kwa nge magwa shegrodo geirodo ano kukule larik titede shis kwanka ladare doran mulu ko dana no jin palmijiaka me o yarakon ko chiran chagol she bulonga lede ka first of all chiran teleme balwang ne gatke be chengni wichar to kon ne wandi wichar tama ne man kwanka rwade telem radian teken ga gat but cha gat ken cha long ka ledeka chicken ga de long ledeka but they do not care ka mu ja ko chicken care ka ja kwang teramte gude me de kana chellet ka kwi gan ka teleje wi monma teramte gude me de kana chellet ka kwi weide teleje but gon kwang no korwal laro da defend mi shi wujugo jeno nem chiang je ga me pele chana wenene chebu nok belok kajin point jira momo ashang la 24/7 ngeda no take do a limit ko kwang yara haldu ala ta dan take ji siang pal point yara ja first of all kwang kana tap kadi je galong mission nen katin kon lat korodian why do we continue let konti chiro dia lot ku konti je ko kon support an society dan menen kon mentamite daglani kire ko to ganta makam dan ka jang kon ware kunyal noko kon long chukunyal cha kon lok kunyal noko kon but ko kon lokunyalo
men yam chana jek chi kon ka accept no kon to kon kel ga jek nyam jane siang pal kus gwene re duaran ku le la kus gwene shoku dit tenona ka kan kus gwene di alat kon tingwi kon ka kan tin kwa kon kwa la nang rar nere kon lat ka kus gwene chaje goro de society dan dera go dera ro da longa lene la gor kan o jira mamo ba man te ji bakan mi chak te do ba goro kan yal ba ga dakpin dien mi di dien ngaj bone re duaran mi tera mi chele cheng lene dul mutot ba yol awa wir ka chaitan the same way dan te ka chaitan kaja ko che te generation to generation and chang jagame yala culture ko kon ci ko no gono de kor wuiten ko tene gwando ne ken ka jawal ci kan ngich and chang mo ci mi ci kan ngitin so they do not want to stay away from it ko ku ga benefit tan jekan ko nin jekan tan an ko na jekana ci dundien ku kan la nang tan ko na te community ka chan amishira anda ka chetel duor den be goro bet radin be ga radin ko ba je kulo mo ke yang je kan go gwere kon tere dan kon were what they always do mitem la roda ba ji kersekan leb dien tek ga long tek kelam la lam kani ajam nyu do ci shaytan ca doran ca kan angu tek ga longo karam gon wal ko belam ke jene te ga kon yal mate ga ja wane tin konte ngat ko ne la tok wa bi ke tekno gradient ci man chala ngono man gol ko ne la ka kono enno ban mi ci rodo kamojin ajira mimo mi nong mi be keja mi we keja cause these people by the way and ne the content gorgo nga ka chicken let carodian okay one thing chicken let carodian taken kejen ti kan kare alaka te baga different no te brammo bokula bom kaja chana we ko kut gweni pin la ne tike ka dit kel carodian jaden alaka ti dit to tikatan kan dit to kan la kula we bi kula influence ano na malar ko chaji gono jan gwa dan cham ngwakten bukan go collect gor kan kwak bukan gor gwan te gol baji threaten anyok bu kor bukan ga tok kor to kan ko bi ga benefit wuga no kan bane bika tuwet ko ne ti ka joika mute ka power enough mute ka lwang ki ka bom kene de tene angum chikan na goro bi malbeben ko mal mute ten by the way la purna ka bel la kon la teten war gwada dana tirik tigaten telam la la roda la bod la dide long ajam nen ko re doaran to bot teten ko chinati ke terti cha create a jewal akan wis crapping kon writing right now chi chiang mo chago dot jatin re doara re ching ke ken kon la fai ke no ka palke now ka chiang mo go no de duradin bi nok bi nyonok mite mi shuje bi jona me lene menena lobna let doro mite ka no kenyen go de kenyen menen la dol na tong ni chiang do na mi shi gwan ko anke benten gwad mo kira mitir point de ka ngwane la jega Jen melat kono no de kwe de japel de na nong norodian komen gor ko nyala first of all and look it is love ko nyala jena no ko rodun ko che nok che chak la ne ka ya di lan nung ne katin kono nung no ko ngune wojin bitin jegren kono yar ko nok biga dil identify fa no ko ngune and then after that biga chu yorar nyan do badan en tinok tekaja but minuk tele jare dun ma tele mu gwa made to o chu kon ga tama in kon ka jang tele kon muku kon a greeting yanga kel to ko no wal ka gwan do na kon cause tele mi la rode tele ne tin no ka jeno bi malbe ben cause people are benefiting from that division da ka mo tene tirianga reidan ko man adaglane and then chu chebele gwa men rodan gijba re duaran ko ngunde teno tele kon dol wal ko tele kon chare tele kon dol gora to go mishu gujije agenda hakitana railu akot rai kuma ka telecom mugwatan tikon kanel cha kon betray tekel right now naka kum kirmi yadi kan haka kon an lat kan naka lebdi na george angum mongot ka kon mai shaitan cha kon dial kum ka kuje mone let fight gatin tiene kon no go binam bikana lat let do it chana mi je chana je were society kadan shwana kamoy ka gwat
na me tam dan ko ne dial ko na ko de go de shango de kana lat anyok man biya nga chene de wala jala no mi jira mo gwano jin no dong de should take forever no goy cheje guarantee good health ko de dial be ko kot tele me be karan de dial be ko kot en tek du jin pon jira mo be ka nga be ka ko no kot che be ka che be ka je akon ya so kuje mone en wo bu kon go che nyuno be take good health re take do ko kuje one nobody know the future many phone shaitan what the future changach langa jen ti do jok te chero teacher la do already langa je ka many you know them already no chiga to but could the future tele prediction mangaje so na me agenda na go de lar kon men go ko ne la ka je ka go ka angu anno gon jeng na me men na ko na re doaran kon wer bane kapchong ke nuk dan ko rodan changa wane kaf kon dialo ko kon ngane china nyur kon wer ti jeg dial tok ti re dan bana ka lon ka mun joj kon ka bana ka lon mun tu kon karar ba chana ko lon mun tu kon karar mo ngot kon daglane tele dit roi telat ka mugwa tele man to go telat ka to go ko de do daro nyam kurama defend man dan be kaje balar je to go no nena kon lane nu dora nokrode mo madu de ten mo malu de ten doran bogwa teliam buto biluna ka jot biluna ko shi ko telar no ngak bowe janta dan ten chuman bi kolora chamat ana typhoid chamat jot ngwanto to ko kent yar ko kon en bot to contribute nongbo ko kitel kwan ka ngon nong tel kwana wo tel mal kamdan meta mal kamdan ne ideal de yu let anta ma shoche te ga chur te chura ar kwal ko wok ajin bire lo akot te chura kono kwal ka yu katen man kwal chole is coming business lat ke man kwal go de kapchong janta de melari ga longo malaran no che kut che kunok min dat gor jano de ro do cha mat ka shang jeng de ranjin ko do radar on yamade but ti de contribute ke jek nuare re dul lo kunne so na me message mu we ke ya bana je kam do den